What's up everyone and welcome to another class. In this video we're looking at giving directions. Саламатсыздарбы? Сабакка кош келипсиздер. Бул сабакта биз giving directions деген кичинекей бир темага карайбыз. Giving directions деген жол көрсөтүү. Мындайча айтканда жол көрсөтүү. Мисалы үчүн бирөө библиотека каерде десе, ошону көрсөтүп, кантип көрсөтүп коебуз, ошол. Give бул берүү, give directions багыт, багыт, да? Багыт берүү, багыт көрсөтүү, giving directions. And we're going to do it with the help of a conversation. So let's begin. We have a conversation between Keith and Molly. Biz Keith жана Molly'nin ортосундагы маек аркылуу ушул теманы ачабыз да. Okay. Excuse me. Where's the classroom 7? Excuse me. Where's classroom 7? It's near the staff room. It's near the staff room. Oh, right. Where is that? I'm new here. Oh, right. Where is that? I am new here. Okay. Go along this corridor and turn left. Go up the stairs to the first floor. Turn right. Go past the staff room. Classroom 7 is on your right. One more time. Oh, okay. Go along this corridor and turn left. Go up the stairs to the first floor. Turn right. Go past the staff room. Classroom 7 is on your right. Thanks very much. Thanks very much. You're welcome. You're welcome. Now let's try to translate the conversation. Excuse me, where's classroom 7? Geçiresiz 7-ci kabinet kayada. It's near the staff room. Al mugallimler kabinetinin aldığında. Staff bul negizi bir yerde işlegen kızmatkerlerden tobunu staff dedi. Personal. Oh, right. Tura, where is that? Al kayırda. I'm new here. I am new here. Men bul yerde canımın. Dayız, men bul yerde can gelin. Okay. Makul. Go along this corridor. Uşul koridor menle barasız. And turn left. Jana. Uşul koridor menle barıp solgo burulunuz. Da? Turn. Burulu. Left. Solgo. Go up the stairs to the first floor. Go up the stairs. Da? Tepkiçmenen birinci etajga çıgasız. In English, first floor, in British English, first floor is actually second floor. Britan tilinde, Britanski Angliski tilinde birinci etaj degen biz bilgen birinci etaj emas da, al ошол birinci etajдын üstü demek ekinci etaj болуп калат да. Ошого адашпайбыз. First floor is actually a second floor. Мисалы үчүн Англияда силер first floor десеңер, алар экинчи этажды ойлошот да. Turn right. Turn right. Ongo burulunuz. Go past the staff room. Go past the staff room. Mugallimler kanasından ötünüz. Classroom 7 is on your right. 7-ci kabinet oң жақта болот. Je 7-ci kabinet oң жақта. Thanks very much, Rahmat. You're welcome. Eşlik emez. So, when you're giving directions, you can use these commands, okay? Бирөөгө багыт берип атканда ушул командаларды колдонсоңуз болот. Go, go along the street. Go along the street. Along деген көчө менен эле, вдоль деген билдирет. Along the street. Көчөнү бойлоп эле кете бериңиз. Же бул жерде go along this corridor. Коридор менен эле кете бериңиз. Демек, along ошону бойлоп дегенди билдирет да. Go along the street. Go over the bridge. Go over. Bir nesenin üstünen. Go over the bridge. Köprüden ötünüz. Da? Köprünün üstünden ötünüz. Go up the stairs. Go up the stairs.
Tepkиш менен өйдө чыгыңыз. Go past the cafe. Kafeden ötüңüz. Past деген өтүү да ошол жерден. То есть дальше өтүп кете бериңиз. Go across the road. Go across the road. Жолду кесип өтүңүз. Across. Ар жагына өтүңүз. Go across the road. Turn left, turn right. Бул түшүнүктүү эле. Бурулуңуз оңго солго. It's on your right. It's on your right деген. Бул ал демек сиз издеп аткан нерсе оң жакта болот. Okay? Бул жерде go up the stairs, go past the cafe, go over the bridge, go along the street. Ушуларды мисал үчүн walk деген этиш менен дагы алмаштырып койсоңор болот да. Walk along the street, walk over the bridge, walk up the stairs. Эгер сиз мисал үчүн жөө баратсаңыз, жөө баратып бирөөдөн багыт сурасаңыз, сизге ал адам балким айтышы мүмкүн да, walk депчи. Walk along the street депчи. А эгер мисал үчүн машина менен баратсаңыз, анда ошо go-ну колдонуш мүмкүн да. Бирок жөө баратсаңыз, go-ну колдонуп дагы walk-ты дагы айтса боло берет.